Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, kung natay-tele ni live tele, pag tileo atau akan bang naba tileo bi, ibekat live tele lumen kung ay bisong bekat. Ngad kita bang niya kanta may subay pinasampay, dok bang sini subay hinati, dok subay pinahati. So, lali ko bang way video lay pa ano miyan, pa bekat bisong bisuang. So, kung naruining gay bekat nansi ini. Maka ulali aku ulali kuhi ang may bisong pinamangkun komen do aja ko na komen so ulali ni mesan wele kita komen ni kaneme labinan nempu pa sekin ko gina katangong pas ato na ulali bang may nang tumungan ni live ten kaya senang bat kulay pag eka mag tilaw si kite si kalan dalam lahat basilan bu bang eka ko eka ini ben eka mag-chat tubos po gero ta reply na problema ang kami palawete sa inin pag-irok bang niya baya hati re supaya magtaos ni ta reply ti atawakan ti sambungan ti magtaswang tatiten bang kita tatiten na pending ni raho atawakan make pihan ti raw answer bang sa ingi pang pag-solve ti siyahin atawakan panambong siyahin. So map ka am si live ted hello man iwekat ng map ted ka. So, pemante ko bang comment so pamaganta mi kasambungan teru si tenged masala di alam lahat basilan. Aku tilaw kun tuan ikaduke sa kaba jemaat si sampaluk pasasama ang si tahu ano sabihin parang basak ang si tabu parang basak sampaluk ko painne atau hangko si ya tabu anuhin sampalukin si parang basak do. Dumain ito man signal no peno musulaim radin pikanaling ko man signal eh. So si ano dia lumen nagtilamen si JD bin Jong kere. Basong buhok si ini ano na inin konti ko. Salam ko tuan. BJ Alham. So kagape ito niya panilew. So bilang ngagad daw kite bang ini may kanta sambat din pinasa. Pinasa tawakan kanta pinatarang. So demi itu pagpatarang si aga masuk pagpatarang si tenged demlahat si aguada ini ko ini sehingga inata kuya si aguada hingga tuan. So kape kita ko update din mang sehingga ni si aguada lagi kita ko update din. So sia-sia manama lene kuya mangikeb yang ante terkikeb lay anak kasi asa manama. Gay ko update pe si ano remian ga tapayam ko balik mian bang sengin update din si Aguada si Isabela sa ime anuhin gay sugmap ka am gay kita update si gay pasal kuya alibang way gamen ta ano ko gamen kita gamen tapayam ko baho agpayam dub kumian so gay gamen ta ano kumian ga tapayam ko bang sengin ni kahalan din dug pagay ga namen kita ko mag ano baho update baho. Salam katuan ang bankel itu panilaw kun bang sa ingin kahalan ko itu pasalan quarantine bang so pamanya mole amban Malaysia magsukol. So ang pagpasal pagpole ang bankel bang nikam tapole ne pagpente ko itu yung narunia labian luong sumoga na haga-haga ni hadja te kalekun ko 3,000 ringgit hatu yan 3,000 ringgit ubus ga katahan ko bang lain tiket bang ini ga tanto pasti ko pe ubus bang kamole itu basta rukam negatif luo iro mikiro kam kales sa quarantine dalam lahat basilan pagi tua subaikan ta quarantine so bang mesi me elet gai balingkan nen bang ni alaben pangistambayan kam ni ape subay hinatul iro ikapandakan nen sumagwanen bang quarantine ga niya direct kam turim lahat basilan teka kam sok manem KL at dem Manila bang ni aro tulak ban Manila pito hap Sambuanga direct bukan pito Sambuanga uste Sambuanga nemikian pito kam direct hap ini beinin hap basilan pagteka sabi basilan lagi ni kam tapep puma murah-murah sebelum kamu labay quarantine kato wiri miaan update si kitehin si Mans watching from Udagao City watching from Udagao City Haja Huraija Lijalo Nabdain Waalaikumsalam so miaan pete mananen bang si tenged pagpole ban KL sa itati kon so piangan nemen mole bilay say mi updatein so malingkan nen bang ni ape me update bahu bote kasok manin sedih ta labi rin ambat sa singa ka atau akan sa kaambang ini me ta ano ren pagi sa mong tati kun sa isa
Demikian naman Saudi sa iruisab. Tika kam si Manila ngagad flight hap Sambuanga, tika Sambuanga gani kami standby bang ni aron tulak kuhap pagpatulakin bela man Sambuanga, mian ko kuhap flight anu ren last trip tujuh pitok Basilan. Direct lang pitok Basilan. So sa iruisab. So ang pagpaymante mian bang pag-compare te dok may palabi-labi mian mas mura-mura ko ituhin ang ban may palabi-labi men palabi-labi mian story hunter kam dadali asal hunit manama. Dem Maynila quarantine do palabi-labi mian dumin ko ito ubos din Sambuanga ni waktu standby ni sab. So banis manamal pag istambayan kasi ase manamal palabi-labi ang kanis anduhen atasan mag-extend ni may lahat matalahin may manibisanen atasan din ni mian mag-extend. Tinalaw ko mole ko tasorok longong din. Si JD Binjingkere tilawon ko tuan bang libre ke bang kite amban suri tiket ke namban Manila atau Sambuanga. Tiket namban Sambuanga. Ini lo bekat-bekat anu ko ini. Ya lo sige-sige pagwa. Tiket namban Manila tujuh balik. Tilaw kuntuan bang libre ke bang kite amban suri tiket ke namban Manila tujuh Sambuanga lamitan tujuh parang basak. Bang tati kun bang flight binamban Saudi kam so panamban Saudi sopama ubos bang connecting flight tujuh pitop Sambuanga gana bayaran di connecting flight kam andang niya tiket bi so bangga nagaan aribli ko itu kaano ko itu sambat di KKB kanyang-kanyang baon ko pen makanak ko ituhin kanyang-kanyang baon nang gana rahu pengalta na kapandakanen na tambay raw kite mga kadsin daho so kan aribli ko itu. Hai ma alin zaman monong. Waalaikumsalam. Sulma awalon from Dammam. Azmil Marasil. Tia elo kit pie hepinin pie elo kita kuruan tintuan bang kita kasih Basilan. Sampuk 4 elo si ano stiania makatileo. Sampai elo si Azmil Marasil. Bang pie elo ko kita kaporantin sa sampuk 4 elo ro. Sampuk 4 elo si barangay teru bang mehap barangay ten ngetinedo kita man municipal. Inedo kita man municipal mian bayran ni kita man miolin pene bo ko ni bata kun ni alay mian pene quarantine facilities depende si barangay deru. Lu kita si barangay te us me pente me usbaten maka tindaw kita ni pi makabuhan kita kinakan maka buhan kita ni may kalagihan te alay si barangay teru. Sumagwanin na bang barangay ten gig bagay ru kita gig idol ni na problemahin lay say na arakala lai sila kasi mian si ini bian municipal hall ko sa tipo-tipo na municipal tipo-tipo atau kan si tuburan atau kan intang-intang ni dalam lahat Basilan. Sumagwa na insyaallah taala ko isab hap mian barangay bin. Pag hap di sa barangay kaya ng Basilan yung katahan ko. Manok. Yung ko na manok magkilahap. Tino ko ikiman. Kaya pasal manok ko pen si Alex Jakala. Yun niya manok magkilahap. Pato niya ng kiyo manok tuan. May patan ko yan, sibukot. Nahapin ka pasik dam luma. Bang yung pasik dam luma, hijol neb kite. Pag live po deluin, agin ko kata na kanti kalas bagisahan. Husnul khatimah. Assalamualaikum sir. Masih pekian magsorok antag ni pain pagsorokan lo. Sabang ni kam bagas tasorok andang bilu amban paluhan bilu. Bang saban amban Saudi kam teka tu gini kam sinorok balik. Gini kam sinorok arakala may rapid test saja ni duan lahak saja ka. Am gini kam bang sinorok ungin ga ni. Gini bang teka tu si bang bakas ni basta ni ani bakas tasorok kam dihelo. Saya bang tati kun say gani wasta kali kun sinorok ungin teka dalam Manila ga ni. Malainkan nen bang amay nila sok manin bito-pito Basilan arakal mian ga tantu kulang pasti ku ga benek sekali ku sorok ungne ko itu rapid desa kan ya anen yene mian nilaha sa ko itu cinikap sa kiwaja ko itu. Pemante me komen ko na panilaw ko gigitete. Sinay atain Masya Allah tuloy-tuloy ni back to normal lahatin. Insyaallah ya pi may pinakupakuten pagi ako mismo ako buhatan na po dai. Payamante ko itu bakas salamen ko dai Isabela City. Nya meeting kami lai. Nya meeting kay lamen dok me opag dok me PCA lai si Isabela. Pengkot teka siluma
Gia perasaan kun katambi ngoy gia perasaan kun dumen ku kainusanan te pente pinakan deb kami lai atau akan ko me packing dumen kita me packing pada motor sumaguanan makapikatan akuin malai si sabela pege magmas ka kuhapanin lai kay magmas ni hadja ge hapag na paskon satu pege dumen karya salite magmas turain ge hap perasaan ten benan asal dumen hadjan me abahi me tekiteno penne ge ku makasanda sampai kita me bata-bata tu pege dumen itu karya salite me magmas turahin lagi kami lela asal buhat manamal aku asal dia bisa bela kakuhapan saung-saung pepine kami sebahu ku tapole hatu me asar ne magasal tu ne kami siluma ana paya ku manamal asal ge hapang na pasten ko malembomian kita na bugi kajari pege pente protokol ya na pulis sawein sundalo pukmian me sawe mag meetingin na problema arakala kita arakala sigyo kita mau kita takole na problema manamal ge kita tapagluas kita pagluas kita sa pamanin bang miani na bogi snack na kadari isa pente pgfc pamangan yahin bang ge sa bluasan so pagubosi tinempeng anay sa balik na paya kita ako asabin nalin buhatan ko ang kali bisa latala ko sa lambat bile bang peng kita bi normal na dalam lahat tabi salam bosku aku panileo kun hap nilhatin bang pasal gahat binalin bang interbasilan hapap be sab suga iya ni hadja kasinduehan pente dalam hati niya masih magpuntara na iya kabanto kahapsiyahin pagpuntara ini niya sa ini maka bembel sin miaan paglingan-lingan ten pagi itu miahin maghali ni laging me dambo alahat dok me paghapenanin masih kita mag inabian maghali-hali ko kita ujud pente kalimuhan atau pinainus ba kita mban me magpuntara lay so me dalam hati ko ito sumoga na mong pente si tenged me checkpoint si tenged me checkpoint be pente mag PP to open okay kita ko ito kana problemate si tenged pag PP to te ubos si tenged isa data me sasakatan so miaan sasakatan ko ito so kalagihan ni subaja kita mas ubos miaan duaanin gaya kita normal si pag dua i pente me kometag na tegeb be si metag na kita sebi kyong kita me magdua data jeep na kay data van na kay agen na sa magdinisekan kita we me baning kapan na sa pen no manamal na ko ito duben kita sa so kita masih mian me siam so paman me siam walo sa mian duaan me banin ko ito gay kita pinapenno ko ito so manen niya magpapenno nat mian pasiano niyan magsulatihan niyan pa igay bangin sinigyan me pul mian abot me pulis inamahan niyan so say protocolin pagi social distancing pagi kita masih so kita masih magtala-tala intag-intag so lune kay si pag meetingan kami lo pag meetingan kami nagtala-tala kami obo subay kita magmas na may kasama meta sa sakatan so subay besa iro pag panuhuten hadya protocol pag hunit ni hadya bang kita ka behehan sambat me anuhin subay kita pakale sumian ne ubos virus to katuan pensi Ajmil Murasil sumian ne ubos virus to katuan bayak ne ko mole manamal eseb ko kambing ko Allahu akbar ngisip kambing ne ko sa pito kay mo na pite benalen dalam lahat dalam bida-bida lahat ko ito dalam Malaysia dalam pente Sabah ne dalam KL si Johor intag ne dalam Saudi bayak kap mga bayak mole ko ito so katahambi ko ito hunit be pagi sabab pente wang kita mole pinain virus ni sab arakala pinain silan ikan paistambayan sa problema manamal anu te so bang medem Saudi gara problemanya yang memang bisa neng open dosia magluas asek pepente lahatin ko itu open ero pagluas asekan semoga ani hadja pepete na sab karantinin semoga anin pente amban KL oke nero ko itu alhamdulillah ini labian bita pole mi KL in semoga ko ni senambat te bilay na hal ka ani hadja bayarin semoga ani amban Sabah ko lang pasti pe ko itu ga penia samian tatik pagpapole so na insyaallah taala korbenia ngadagat tebi pege kabean me Malaysia ndo ko itu pinapole do kita bi me Pilipinasin kabanen pitur kita Pilipinas balik so bang say pikilan den bang lupa ni sab kita bi irungan labian me usbate malu dan sabahin pinapole ni kami pente me update dengan pagpapole in alhamdulillah bang okay na balik lahatin so say say bang me pasal me kahapan tapi si kahapan may paglingan to dalam lahat gamay niya ko ito pag-check may moto gatanto niya may kuingge may pag-check may motolin ubos garo tanto niya may pag-check may gabe spente basta importante na ko ito sa checkpoint sabihan kita magmas pinakuren magmotol kikayo magsasakatan ide ini na sa sakatan no
masih subeke og mas erwi. Sa pasal mi tengen pag angkas dalam lahat basilan, okay ni ko itu open na kita. Enter basilan ko itu tapag angkas ni. Duwe samyaan pag angkas duwe kaya taw telu open ni. Inde kong ni Isabela ang kadari ke telu suka bang kuasa man Isabela kadari na kemon kadari bisan telungan nag angkas okay ni. At subihadjag mas ke telungan. So say may anuhin pag sasakatan matuhin pag pipituhin. So tapi kana panileo mangat-ngat ko kita mangini meron. So sebab demikian men yan. Bang may curfew na sama sinadya na curfew pag ko ito lahatin miyan dumen ne kami masahin may bisan milalem bahangit paglingan kita. Miyan bida-bida municipal ko ito niya minya ko ito miyan inande curfew re niya mita manisag 10 niya ta manisag siyam so gana ni pareho manisag siyam pariyata niya misag siyam misag 10 ta manisag ng buwa so say puasa mani gana ni gini ko kadari bisan lobang emergency hadya sa pamanen emergency na gani na ta hinang-hinang te sa pete palabay di sab so gani bang dumendo emergency kan ta may mag sambat may makanaki nagbara-bara hadya kog mian magpipito hadya maglingan nag joyride pa hindi na gay kadari bang puasa manisag siyam mato kanisag 10. Salam katuan pensi Misar J Jajimin. Misar J Jajimin salam katuan. Gaanya kompleto panilaw ko ng sini pasalan quarantine panilaw ko bayad kikite bang rapid test duk mag quarantine din basilan. So bang tati kun gana to bakas pinapan bayad mag rapid test yan mang tudang mat basilan. Gana bakas takale ko to magbayad. So, verify termasis, magaling bang isab niya, masisab niya baga kami awakas mag-rapid testin, pinan pa kung pinapambayad ka. So, kasab niya baga report. Sinek up had jaws ga niya. Laging may botek ka imban-imban, gasa niya niya mag-solicit to may doktorin pinapambayad kita ga niya. So, malayin ka na nung de Manila, bang de Manila na lai sa miyaan, masin niya bayrante. So, ang basilan nga nakasta kaleko. Nga nakasta kalekong to. De Manila, nabang de Manila sa kapag kabang kaya dolay medical certificate atau kan pinarapid test kaya na bayad kaya lai. So magwanin bang turin basilan gana kaleko. Sa magom niya lupa kas kapag kon bayad ang batsa siya mag-chat si kita atau kanang batsa siya pa-comment bang niya. Kung isab niya alu sa manin pinahin kay kapakuhan kami bayad na kadari sa mayan akare si kita. So ang tati ko nasaga niya. So, ipi, gana bayad do bus, gana bayad do quarantine hati kita dalam lahat basilan. Quarantine sa bukan patelew dalam lahat depende na si kita bang si municipal ke atau si barangay. So, di rumah sing to baya penti barangay tinda po kabayaan lay. Bang baya kita do ni alhamdulillah tedo mian pinalay kita si barangay te bang niya facilities dala ini para pag quarantinan tela may luma atau kanini nila si parsibing barangay hall lay. So, may kita lai tapa ano si balhate, si barangay te mismo, barangay intag-intag na kita. Bangge kita do re ko na sirambat lay, bangge kita do ni kato mian kapandakan nen na si municipal do kita. Si municipal kaya mo katekahan nen. Bida-bida municipal ni ako itu facilities de. Di depende de Isabela hadja. Si Misar J Jajimin bang kami sa kebalik bang niya pegatan tu me pasti si panilaw nulay. Si ini Brian Toy Mustafa salam si kautuan harapon pagihap nilahatin balik duk makapag-angkas nero makadua nero ekka may ban jeep tricycle we pegay usa pag sukayin harapon balik may kuetag na do isab sukay aahin so epi mian nambo amban me pa sa numbat no lay ben nalapi masi pente bang pegay ko ito gape aahi gape masih peno banin asal-asal nen banin 4 walu sampuk enem pagi 4 ben 4 para dabaris say 4 dalain 4 pianos 4 lain ni makna nen 4 sampuk enem sampai sikok pente sampuk pito ya ki 4 walu sampuk 2 sampuk enem so ya standar asal-asal nen tagna so miaan bang kadua sa sampuk enem jaman lay mura pagsukayanin hap tipo-tipo pente 50 ubos hap maluso isab 70 hap sumisip
dahatus duempu kayan sumisip tagna bang dahatus dukayan. Sa iya standard pente pagsukanin kami tagna alay. Sumagawanin pagteka virusin sampuk enemin manjari walu sa atawa siyam sa walu sa pente. Nahang kani kinulaan kani pipahaga sukain hangkan ko itu gak masih palangkyo gak masih kulangan deh pergi gak masih usa pagduaan den pulang gak pesi makadua masih ika. Semoga anen bang party tipo miaan masih ne eka ini masih makadua eka so sembat di magsuertihan ni haja bang pente makadua si eka na magsukur saya semoga anen silan semoga anen bang asal-asal nen gak ipe. So say miaan me patakaran maturam lahate ko ituhin. So dumeninin namban me dapu jipin dapu kabayaan sumago anen kabayaan me parintahin inin. Pagi me driver lu kabayaan men duhep bisa penno sumago anen pagi gana tahinang de. Pagi na kama ni sabsiya bang se miaan magpapenno pentelis terminal. Sa malingkanen bang silenganan ni siya ko ni sanambat den bang ko sa silenganan ni bunia parua na irui bantuk swelteren. Sa bang terminal gigi kadarig papenno ko ito. Inaman kita sa social distancingin, imban-imban lagi lang di Isabela City, dalam lamitan distriktuan manamal, lagi kita basta-basta. Bang kita may polisi na may traffic enforcer na kamahan kita. Kamahan may dapo jipin. Na say hangkan pagsukyanin ko ito ga daho pinadiawa, ga pinalurus. Sumakan sa latala yepi binaling kabuhatan yepi to may usbatan may ka anakanten may kapungtunihanten. Kaya mo nebe kita baya rakyat yang melat basilanin buhatan hepoy ga aiga na tanto pengusaha ubos pagsukyanin inebenin ubos pagsukyanin pente buhat-buhat pe na masih buhat sa pagawaan ni mesiyahin pagi sabab mian virus tu duminito aman kabay antebi sumagwaanen pagi itu mapajatuin si jamante ko itu mian bang asalben nal virus lu pente aman Allah Subhanahu wa taala pegan aru maginang kamagkain ang hama bayangkan Allah taala ru sumagwaanen bang sa paning ga babinalin asal na kita tumasir hadja nuhot pemerintah karon na tayo nang hinangte. Gero kita tapagrepios. Salam katuan bang Amban Basilan tu Manila okay du isap ko ito ne. So Amban Basilan tu Manila malain mian kajari ni kita ko ito ngedo pas travel hub Manila. Sumagwaanen subay hadja ni requirements so mian requirements mula-mula te dasa required te dian bang kyo ala papite. Duk demikian nin bang niya bisano ganta me tulak na kiyo hap me Saudi abang hap Saudihin. Sa bang niya ni bisano teka ni bisano sa pamanin atawakan niya andang bisano usbu pa surendel no pihap kapitol nilew ko lai bang sa ingge inalabian nin ini me gatas BP donon na me kiyo inshallah taala pinalabe. So mula-mula subay na medical certificate pas travel pass miyaan importante. So mukha na subay mismo niya coordinator oleh si Isabela atau kan si Kapitol dia si memang task force Malaysia COVID-19 ko itu yan. So palsu kita palabi man siya buat kemo requirements ten buat kemo ganta kalagan so bang kita Manila gan akate nagi ko makagaranto ga pinatano ko bang say tay takale kun subihat jani rahu miaan ko sababan ni puno tapi ni reason ni valid reason pa inde sumagwan manggana valid reason na ko ga pinatakale ko itu. Semoga so, masih verify bang ini aneh ke bang ini. Si husnul khatimah haji du be isab kamalimi taga sasakatan lu wa isab kolebe ande kakulangan na aden passenger dan adapun ingin hajja maparwain. Adapun maparwanya ni hajja ili magsukul ni hajja siye si rezeki de dumen bisa banden pinajak nikoen. Niya pinusudul khatimah hajja do be isab kamali me taga sasakatan lu sesetiga sasakatan lu kok pene wa isab kolebe ande kakulangan aaden isab kolebe ande kakulangan aaden si passenger den adapun ingge ni hajja maparwa ini hajja ili magsukul ne si magsukul ne kite magsukul ne hajja kite ili rezeki den dusab dumen dusab banden pinajak. So kone senambat lay me ban lay mian nuhut du sa hajja patakaran nuhut du sa hajja protokol bang ini pengurung amban mian munisipalin amban me karyataanin sa bang gandak ngandua aja semelime na lime ru hajja sisihin obos so pamanen sambat den ya taru ada silan ko bentuk me panamba-namba bu araragero bisi igir mo kasi asi
nai bentuk pa ngandua aren pegi bang duk dubay sa pentenya tambah-tambah pa ano ren pag diesel din. So mian ako gyud ko taw mag-comment si metinged ano relay ko mi sinambat bilay. So mas benut sara ni hajero kapandakanen para gini kita taliling. Sarni Laila Bara Husin Amban Malaysia. So may ano kahalan nila lahat ba silanin. Sumagwa anin na kuno sinambat lay bang niya may ganta. Mian ini PTI pente pasal may pagsasakatan, pasal may pagtekamban imban-imban. Sa may kahapan ko ituhin bang may babay niya bayalingan tihap Sambuanga kadali ngido travel pass ko itop Sambuanga ay may makahap ko ituhin kampungan ni kita may laging may manya binalima niya meli tihap Sambuanga ndak palabay haji kita man Isabela ubos ngido kita travel pass kadali kita Isabela apa nap Sambuanga sumagwanen dumain kita lay 2 LD telu LD kakuhapan do pikir saung ko tekar ke wali so say may bantuk may pagpiap Sambuangahin ko ito. So magkano ko may akulay karon na tanto may beli ko figure na importante ko edo ko petisul mapalihali. Duk lagi karon na si pengalta te tanto mian pagpipitute. Maaf pati si Sulma Awalon maaf pati lo sa ingge babang mag dietary di entry pin masih nya propamen ne ini nang DN3 happy niya, DN3 masih pa ini rekomen hinang. So si DN3. So DN3 lewe me pentena ni anure amban Saudi mas murah kam manama tapabalik kap Manila. Pagitehanon bihadja pi DN3 kaam ubos na ngedo aja kam medical certificate balik iri kapandakanen misbene medical certificate balik pagi bina-bina sagarub kam tu kalaminan we coronavirus pegagarab ni atu sigite bi nabang do penisab samiaan eruit mian mura-mura requirements din medical certificate dokpente may requirements may bakas binobi ang ban lahat Saudi le PPT di entry ro na eruit dagitihan binabin na kaam pinikam balik kap Saudi so automatic do bang say gana problema ni basta di entry ro mas mura manamal pa ase kap Manila dok mura balik pinatula kap Saudi bagap Saudiin pa ni sab. So may kuhap ni may mura sakti magkaswa-kaswa pabalik sagpi na kainin tayo kita ko dilas kuinin saglimi ni ruk talumpok ennem tuo so saglimi ruk talumpok ennem na 5 minutes sa magrib ni hati so maaf ka am tamani ni raw pag isunisunten bi mangnialo may kanta panilaw bi anda pandang-andang bi ko may attempt balik tapag live kita pigi urukam tapa follow ni si page mian page ano tainin page tainin si news ya kaninin magsukol si may pagpalobin murah-murahan bang pain pag live te balik pigi masir og notify balik si ka magakawin ni live TV mian tilaw bisa kita stenged ini may kahalan dalam lat basilan bang migi ga ta bisa rate ko itulay sa magsukol si kaam pas billahi pabalik ko si kaam salamin assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.